bikomeye twagiye tubona mwamutuba hafi. Turagushima Mana yacu kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, waraturinze mu bikomeye twagiye tubona mwamutuba hafi. Uri mwiza mwami urahambaye, ibyo ukora ni byiza mwami Yesu. Reka tuvuge ibyiza ukora, uri Mana kandi uzohora uri Mana. Uri mwiza mwami urahambaye, ibyo ukora ni byiza mwami Yesu. Reka tuvuge ibyiza ukora, uri Mana kandi uzohora uri Mana. Twararika yamiseruka mu bikomeye, tukagenda tubona ikiganza cyayo. Nta wundi wo kutuba hafi nk'Imana yacu yamitwitwararika yamiseruka mu bikomeye, tukagenda tubona ikiganza cyayo. Uri mwiza mwami urahambaye, ibyo ukora ni byiza mwami Yesu. Reka tuvuge ibyiza ukora, uri Mana kandi uzohora uri Mana. Uri mwiza mwami urahambaye, ibyo ukora ni byiza mwami Yesu. Reka tuvuge ibyiza ukora, uri Mana kandi uzohora uri Mana. Mu bibazo utubera inyishu, mu bitubabaza ukagenda uturemesha.